mı? Oo. Hemen tamak jasap koydum. Tinchlik mı? O, bari tinch, bari yaxshi. Sonum. Bunday qarasam ko'pdan beri sizlarga bir tamoq-samoqda qilib beribman. Bir mening qo'limdan da bir tamoqdan jeb qo'yingizlar. Hey, sen ko'pdan beri emas, sen вообще xizmat qilaraksan, bolam. Yo'qa, papa. Buna bakıp to'rtta ining padanzetini-da. Juringizlar. Baldar turg'izingizlar. Tinchlig'inglar bo'lsin-da. Ota aytib qo'y, 40 yilda dinletdechilar. Boshqa qaychaylikchilik qo'ldan. 40 yil o'tarsin, chana kim bilsa, bo'laver. 40 yil emas, 40 sekundda bilindi o'xshaydi, ota. Jo'q, bizga emas. To'rtta emi toshna bizda. Wow! Tinchlig'inglar bo'lsin, bossin. Kelinglar. Militsiya ağa leytenanti Suyunov Mezarbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Hozir tinchlik chiqatan, do'sting bilan o'ynaysan-a? Ne oldu komandir? Kecha kechki soat 10:00 da balangiz o'sha kishining mashinasi bilan qirsiqlab bugun hozir ors tushib o'tiradi balangizning. Men balam? Balangiz ustidan ors tushdi. İçeriye girip süle söyle ha. Girgile. Komandir. Sen. Maşinam canlı bolçu. Özüm hali bir günde minelep bolçu mu maşinamdı. Balanız maşinamda alıp barıp jaraksız alana keltirip koyuptur. Usul söz çim bil? Jo'q. Maşinani süzüp aldın mı deyim? Süzüp Gözüme kara. Gözüme kara demey. Canlı maşinani kan süzüp alasın ne? Ata al mashinasi o'zi tormozni ishlayotgan. Men ne qilayman men? Canlı maşine olmazsa kan tormoz işleve seni başın gele işlevege sen başın gele işlevege. To'g'ri aytasiz da buni bosh ishlaydi o'zichi. Emi Qo'jova ors tushgan. Mashinani o'ngdatib berasizlar, жаңы mashina olib berasizlar. O, to'g'ri. Menga жаңы mashina olib berasizlar. Qanday жаңы mashina? Al yerda aşçı borsa bir $100 işi var. Qisqasi bir jumada bitadi. Basi 48 ming bo'ladi. Qancha? 48 ming. 48 ming? Ha. Balam $100 bitib attın qo'y. Hem $400 adashibdi ham $500 ekan da ko'p aytganda. O'sha $500 qayadan tavasin balam. Qayadan olib beraman. Ota qanchada bir uy bilamiz. Men problemim sizning problemingiz, sizning problemingiz men problemim. Hem kuch birlikda bu narsa qilib toplanib deganda tamam. Qayadan aytchi. Hem yaxshilab bizda desek tovarimiz. Kimdan tavasin? Hem aylanamiz qarasak yaxshi tovarimiz. Men o'qay qoldim o'xshaydi ata. Rahmat kam. Hech narsa emas. Hech narsa emas. Точно 48 minglik urgan qarasam. Siz bolangizda bu? Voy, 50 minglik ursang bo'lmaydi o'yla, 40 minglik ursang bo'lmaydi o'yla. Yaxshi qilding nima? Men yerga kelding sen. Mana, ata, aqchangiz. Rahmat sana. Arzon. Yemi Aliserinim. Hem bir ayda yaşayı suda kalasa, hem baldarını çok tıkılıp koyuptur. Adam ben geçirim süreyim, geçirip koyunuz. Buna $500 akça. Buna alınız. Hem men suranan, hem ailece de yaşayı söz çiğbesin birbirinizge arızlanıp koyunuz. Ne derse o komandir? To'g'ri, Qo'jovam to'g'ri aytadi emi. Bir yerdagi odamlarsizlar, uyat bo'ladi emi. O'shaga emi sizdagi balaga yaxshiroq dayindan, oxirgisi bo'lsin. Boshqa aytalavag'in, tinchlik. Qana ishda komandir. Rahmat çoğun Alisher, rahmat. Qanday yaxshi bitdi bola? Yaxshi bitib qoldi. Allah razı olsun senden. Ata. Men o'qiymi jeshtirib solaymi, ne qilaymi? Tajab ketdim bunday jashog'ini. O'qiysan bola. Bar yaxshi olsun. Qachon men ne qildim? Men bu dile bir qirsiq ekan-da, turavi. Glowniy men жақсы елем ғой? О, тыныштық, сен жақшысың. Біз біліп тұраз. Бірақ мына талай оқусына әсірене олатпай, ошон ішіне ойланып қойсаң, ішіне ой жүгіртіп қойсаң мындай. Чоң өле боласың ғой болам. Кичинекей болсаң майлы.
Ekisine bir tuğandarını da oylasan bolboy, men oylasan bolboy. Ekisine jaşarda bir maksat menen jaşa. Men uyalıp atam, ekisinem de oku, işti, bir gespi nesi olsun balam. Kaçan oşan жүрөsün balam. Men erten gelip kalsam ne kılarsın? Kaçan senin altın tazalap жүрөsün. Неме акча кымбат болуп атабы менен? Ооба, кымбат болот. Братан, аз байкелиңге карабай өкүнүп каласың бар го. Шибок, не деп атасың? Давай, дагы bir роза, давай, батыл. Давай, жигарлар, таштап койгула, давай. О. Men oşan tarbiyaladım bekledim. Ha? Men oşan tarbiyaladım bekledim. Акча эле силерге? Акча керек болуп атабы? Таап келем аз. Eyvallah. Doktor adamlar sana. Tışlık. Tışlık balam. Кинодо кулай болду, а, кожа? Ne kıltasın ne? Кожа. Бул сары кожа. Кожа келди. Кожа кетти. Кана? Кожам кол. Кожа жаш. Женский кожа. Ergeç. De ağzın mınağı kolundalasın. De alasın da. Ne kıltasın benim üyüm canında? Үйгө келсем, өзү чубалып аткан экен. Төрөдүм да. Bunu antırıp et de. Andavay. Bas bu yakın sülesi. Sür. Akir açtan. Çöğün açtın. Sınçırla olsa ikenle balam. Uş bay maksat kıstığa. Өтөм мен силерге еще. Үй биле деп коет. Ушундай жоголуп кетем. Вертолет менен кайтып конуп келем. Акча элеби силерге? Акча элеби? Ve. Kayır gettasın. Ата окугандан кийин балдар алдыга эле чыгайынчы. Kim aytты okupayсın dep. Azımda kılasın. Kuratırın canına varıp aytasın. 2-3 günde akçanı tavap berебиз деп. Balam sen okuşun gerek. Okuvasan erten işte almaya kalasın. Ergeç okşap kalasın balam. Rahmatlık apan seninden ümiti çoğun öyle. Güçlü uğraş çıkart dep aytçı. Sen kurayın uyursan sen güçlü uğraş bolasın. Bari jakşı olan. Kıcap baba balam. Бизге контрактты чын алып келип жаткан, анан ошондой окуялар болуп кетти. Бир аз туура түшүндүрүңүздарчы суранчы. Талай, мен сени түшүнөм, үй бүлөлүк шартыңды түшүнөм. Сен жакшы жигитсиң, жакшы студентсиң, жакшы окуйсуң. Бирок ректор түшүнбөйт да. Атаңды айт, келип ректорго жолугуп койсун. Анан калганын көрөбүз. Хорошо, эчканда мен атама айтып көрөйүн андай эчке. Макул эчке саламаттагыңыз. Bakıt. Bana Talaydın okusunu süleşip kaçacak. Kuratırı menen süleşi ve. 3-4 günde bütünüp beraberiz de aytıp kaçacak. Кандайсыз? Жакшы? Жакшы. Жакшы. Не болду? Эмне мандайыңыз жок? Эчтеке болгон жок, баары жакшы. Сиз жанагы жигит боюнча болсо, мен ал жигитке отказ бердим. Эмнеге отказ бердиң? Себеби мен сизди жакшы көрөм. Мандайды түшүрбөй эле койсоңуз болот. Жакшы экен. Сизге башка бир нерсе болгон окшойт. Эмне болду? Айтсаңыз? Майра, менде баары жакшы. Эмне болду деп кечке эле сурай беречи. Жакшы баары. Айтпайсызбы? Айтпайм мен койчу. Айтпайсызбы? Айтпайм, болду эми дейм. Болду дейм, Майра мен. Айтпасаңыз айтпам. Дайым ушундай кыласыз. Сөзүн ачыгы мындай. Менин кичинекей иним бар го, тынчтык менден кийинки. Ошол кече бирөөнүн машинасын алгандагы кокусунан кырска кабылган. Натыйжада анын машинасын төлөп берүү максатында мен контракта деген акчамды ошол жака кеттирдик. Азыр менде болсо контракта деген акча жок. Мен отчислениега илиндим. Иниңиз өзү жакшыбы? Эч нерсе болгон жокпу? Ага эчтеке болбойт. Адам жакшы болсо болду да, акча деген табылат. Ошого деле ойлоносузбу? Анда мен сизге жардам бербейминби? Сен эмне жардам бересиң мага? Ошол акчаны мен сизге берем. Сиз контрактыңызга кинодогулай сөз айтпачы мага. Мен сенден акча албайм, Майра. Ушундайда бири-бирибизди колдобосок, анан качан колдойбуз? Мен сенден акча албайм. Жок, сиз кое турсаңыз, эч нерсе эмес. Ушундай. Мен өзүм проблемамды өзүм чечем, Майрам. Койчу эми. Болду эми, болду. Рухсат. Gel inим. Кайсы шамалы жүрдү? Мен Кожоолу Талайдын байкеси болом, ошонун маселеси боюнча келдим эле. Талай дейсиң? Gel, otur.
Талайды деген. Талай жақсы таниз. Талай жақсы бала. Біздің оқу жайдың ең мықты студенттердің бірі. Қош, қандай мәселемен келдіңіз? Ошол байке, Талайдын контрагын біраз кечиктирип алдык. Анан кичине түшүнүп берсеңиз, жакмытын төлөйт элек. Силер біраз кечиктиңер го дейм. Анткени ал баланы ат-силене кылабыз го дейм. Байке кечиктирбейт элек, шарт ушундай болуп калды. Кичине түшүнүп турсаңыздар суранычы. Силерде шарт туура келбей жаткан болсо, бизде тартип бар да. Тартип бар болсо бизде. Мен деле сага барсам, кезекке туруп, күтүп анан кирем го. Турабы? Тура элем. Мени сага жардам керек экен. Сен да мага жардам керек. Мен сага бир сунушум бар. Жанагы жерди менин атыма өткөрүп берсең, буюрса Талайдын контрагыдан ойлонбойсаң деле була берет. Окуунун аягына чейин менин көзөмөлүмдө болот. Кандай дейсиң? Vakıt, Talay, amanat. О, ата? Tırtık geldi mi? Жок, тынчылык бар. Ana tırtık. Ата, Tırtık geldi mi? ата аназдан не кыжалат болсун, түнделеп жүргөн бала го, келет да көчөдө жүрөт. Ben nege kıcalat bolboy, nege kıcalat bolboy. Ben balam. Ne? Өлбөйт аныңыз, келет да жүрлө чай чайланып бир. Kayaktagı çay içet ey. Seni ağam bolat ey. Ertemenen katı süylep koygamı çılk etken boyunca çok telefonu açık bolat ey. Kişine bunday kıcalat sesin bola. Ha? Çağa giyimin giy. Al gel fanalıkta. Nege? Al gel fanalıkta orta mesela. Al gel de orta. Sen o Taşdemir'in magazinini kara. Bu yerde oka. Sen tigana huligan dostların canına varıp gör. Ocakta olsun mümkün. Sen amanat. Sen süstürüyorsun. Onu dükkanın canlığı varsa, o ocakta olsun konsept gelgende işte. Korkmayaktın. Korkma fanak mı? Чоңоюп калдым го, Montajlar. Kınçlıkta tava var. Bana ait kılas şurasını. Алдым. Koca! 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 Niye? Taptım. Taptım. Taptın mı balandı? Çok. Sağ kadın taptım. Yemin kaçtım yerge. Tıştık. Tıştık. Ата. Ne oldu var mı? Жок, жана досторум отурган жерде жок экен. Мына Талай. Ne oldu balam? Var mı? Жоқ ата қаяқта полный қарап шықтым ғой. Болса екен аманаттан не сөз бар? Ne oldu balam? Дика тарапта жок, балынан сурадым. Başkası үйге келіп қалғандыр. Тыштық. 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 О, пиво? Тыштық. Тыштық. Koca! Tıştık. Balam жақсы ғой? Мен шығарыңыздаршы. Ne? 48 min uçun içinde eкен. Güle güle artık başlar. Gel tıştık balam.